Evo nas, dragi gledaoci, nova tema, novi gost u studiju i ukoliko imate između 19 i 30 godina možete da se prijavite na jedan zanimljiv konkurs za posao. Ukoliko želite da budete vatrogasac, evo priče. Sa mnom u studiju Dejan Stanojević, komandant vatrogasnog bataljona. Dobar dan, dobro nam došli. Za 200 polaznika na osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno-spasilačke jedinice Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs. Evo, recite nam nešto o tome. Jeste, na nivou Srbije Ministarstvo unutrašnjih poslova je raspisalo konkurs za prijem u radni odnos za 200 pripadnika u vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Za naš Pčinjski upravni okrug je raspisano za 9 pripadnika. Znači, gledano je shodno raspoloživim trenutno snagama da se ravnomerno rasporede. Tako da je raspisan konkurs u Vranje za 2 kandidata, Preševu 3 kandidata, u Bujanovcu 1 kandidat, u Trgovištu 1 kandidat i u Bosilegradu 2 kandidata. Dobro, ko ima pravo da konkuriše? Pretpostavljam da kao i na svakom konkursu postoje odgovarajući uslovi. Osnovni uslovi su za uopšte podnošenje dokumentacije da je državljanin Republike Srbije, da ima godinu dana unazad prebivalište u organizacijom jedinice, odnosno mestu gde podnosi, znači da ima prebivalište, recimo ako podnosi za Vranje, da je zadnjih godinu dana imao prebivalište u Vranju ili u Preševu, recimo za Preševo i tako onda da ima, da nema nikakve bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos. Onda da ima C kategoriju, znači položenu nacionalnu vozačku dozvolu C kategorije, s tim što je tu postoji i jedan akt gde može i sa B kategorijom da podnese nakon izvršenog prijema u radnog odnosa se nalaže da u roku od godinu i pol dana da završi i položi za C kategoriju. Dobro, ja sam pomenula uzrast. Uzrast je od 19 do 30 godina i potrebna je srednja stručna sprema, odnosno srednja škola završena. Od dokumentacije, mogu i to da navedem šta je potrebno, dokumentacija se podnosi u policijskoj upravi u Vranju, onda u svim policijskim stanicama, da li je to Preševo, Bosilegrad, znači za pripadnika u Vranju. Potrebna dokumentacija, osnovna prijava za prijem u radni odnos koja se preuzima u sedištima gde se i vrši preuzimanje, podnošenje dokumentacije. Tu se uzima i zdravstveni karton koji treba da se popuni. Potrebno je uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci, onda potreban je izvod iz matične knjige, overena fotokopija diplome o stručnoj spremi i obrazovanju, potrebna je kopija vozačke dozvole kao i očitana lična karta. I da ne zaboravimo uverenje osnovnog i višeg suda za podnosioca prijave ne starije od 6 meseci da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Dobro, da li žene imaju pravo da konkurišu? Da, imaju pravo i podjednako i žene i muškarci. Dobro, jel imamo još nešto da kažemo, a nismo pomenuli? Pa htio bih da vam pomenem da je, da kažem, i prošli i preprošli konkurs što je bio. Znači, mi imamo sad trenutno za grad Vranje 3 pripadnika koji su na kursu, na obuci u Pančevu i u Beogradu, koji će za nekih par nedelja da nam se priključe i da stupe u radni odnos. Još šta bih htio da pomenuo, da ovo po prvi put sadašnji ministar unutrašnjih poslova, naš Nebojša Stefanović, je sproveo tako prijem mogu da kažem, do sada takav prijem nije vršen. Znači, prvenstveno se određuju zdravstvene, psihofizičke i bazične motoričke sposobnosti radnika. Kako se vrši prijem? On je imenovao komisiju ispred MUP-a koja vrši proveru svih tih kandidata, podnosioca, i tako se vrši selekcija. Svaki kandidat dobija svoju šifru, znači nema ime i prezime nego šifra. I onda kako prvo se vrši osnovni lekarski pregled, pa onda ide specijalistički lekarski pregled, pa ide onda
da kažem, psihotest, psihofizičke sposobnosti samog kandidata se određuju, kao na kraju se određuje i motoričke i fizičke sposobnosti samih kandidata. I na kraju se vrši intervju sa kandidatima i u isto vreme, to je jako bitno, što je to toliko transparentno da svako od kandidata u svakom momentu može pod svojom šifrom, svako zna svoju šifru da proveri gde se nalazi na rang listi. Znači, rang lista se pravi na osnovu osvojenih poena, zavisno da li je to zdravstveno, fizičke, bazične, motorične sposobnosti, i non stop mogu da vide na uvid svako i da vidi gde se nalazi na rang listi. Na kraju se pravi rang lista onih koji su bili najsposobniji, da kažem, i koji najviše odgovaraju. Koji se nalaze u užoj konkurenciji. Da, i ministar zajedno sa komisijom se vrši, znači po rang listi se vrši prijem. Znači nema tu onaj peti pa je on primljen. Znači zna se ko je najsposobniji, taj će biti primljen. Konkurs traje do kada? Konkurs je raspisan 25.3. traje do 9.4.2019. godine. Dakle, ima još uvek vremena. Poziv svim zainteresovanim mladim ljudima, dakle od 19 do 30 godina, to je neki prvi uslov. Mogu i žene i muškarci da se jave, pa ukoliko ispunjavate uslove, mi vam želimo puno sreće i eto, želimo da postanete pravi vatrogasac. Jesmo sve rekli? Jesmo. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da smo uspjeli da animiramo sve zainteresovane koji žele da se bave ovim ne tako lakim poslom, da se prijave na konkurs i možda baš oni imaju tu sreću da postanu vatrogasac. Hvala na gostovanju. Nastavljamo dalje s emisijom.